destroyer. Uma sakho. Uma suti disconnecting. Bangaba destroyer. But you now, une connection. Na uNkulunkulu. Umvini. Owona. Bantu bakho abayufele hlale. Abayufele hlale. Abayukufa. Izandla kaNkulunkulu. Akafeze. Khaleni legacy yakho. Sisenjikalanga la. Ngithembi nenjikalanga. Jehova wehlile usensimini. Ulanze ticelo takho. Wena ke ukhalele labantu bakho. Tshela Jehova. Uthe Jehova. Bantu bami abayukufa. Ilegacy loyibeke kimi. Ungakayiphelelisi kuthi. Uphele bantwana. Uthi bayophelelisa. Ilegacy yegcobo. Elimi. Nangifa mina. Igcobo labalifi. Lapha wayafana indoda kaNkulunkulu leya. Emathambo ayo. Asala negcobo. Bathi bantu bahlaselwa. Ngoba umuntu lofile tuwala amathambo. Yavuka. Emathambo. Igcobo liyasebenza. Yilo legcobo. Elavusa Jesu. Lamkhipha lihle. Livaliwe. Elingenakhipha umuntu. Kodwa legcobo. Lakhipha lihle. Yaphuma. Ikwenyama yomndeni kaJuda. Iyaphuma. Namhlanje lihle liyagidwa. Namhlanje lihle liyagidwa. Liyagidwa. Ebantwaneni bakho. Ngoba wena unegcobo. uNkulunkulu makakhuluma Isaya 45 athi ukubeka sandla engakhuluma nemuntu logcotshiwe. Wathi wena ogcotshiweyo baba. Buka manje ngibeka sandla. Sandleni sakho sangosuku. Wena mabe ugcotshiwe. Wena muntu wesifazane ugcotshiwe. Ungogcotshiwe. Uphela wena utati. Ungogcotshiweyo. Unesifo obekwekiso. Ungogcotshiweyo. Nolukhobo. Limele lizinide. Unesifo. Abangeke bakutshele. Wena igcobo lakho litabatshele. Tabatshele. Litifene litikiphi. Litifana bestrating down. Egcobo lakho. Into lekufeyisa ngokuze kube namuhla. Ingoba wathi uthi ungogcotshiwe. Awathi uthi ungogcotshiwe. Legcobo operate khona la. uNkulunkulu akutshale khona. Ngamamtshana lena sport. Ngamamtshana ngimzawo lakutshale kiyo. Ungazofuna ukuthutha kiyo. Unegcobo lakho. Wehlele abantwana bakho. Isiqhubeke kule lesihlala. Ngiyabhekisa. Hallelujah. Wena umuntu lesihlala esihlala si-evergreen. The evergreen bearing fruit. The evergreen tree. Sihlala sithela. Uthela kune situation ero. Bese uyophuma njani? Ngikhonza nje la mina. Sathane bekangafuni ukuthi into ukuthi. Bekangafuni. The day bafona kumfundisi ukuthi bacela kuyokhonza. Ngivuma. The day ngayiswe enduneni. The same day abasendume enduneni.
nalomfana mfana wamlingdina 3 o'clock ejardini ubamba umuntu kula ejardini ngo3 nakamgijimisa nomuntu uyeka wecela kamakhelwane wala kamakhelwane umbutho uthi ufuna nejardini lakithi sekunguphi lathi nesifanele siphephe khona uma sekungena ejardini lakithi bavuke kusasa baba bomangala enduneni bathi baloyisi sesabona icala lakhona kokuqala kwabanjwa kokwakhe loyo muntu khona la ifastelweni wabona nguye lo mfana ebusuku efastelweni la lo mfana ebusuku anguni umuntu omzala umntwana wabona amaphansi umuntu omzala anguni angabi ngaka-ke ekasesengaka lo mfana wavula nelikhethelisi lo mntwana wathi yayifunani wagijima njengemuntu lomusha lo mani ayophuma egeyithini bantu so ufike-ke manje izaba selisele umuntu kuwo kose sihambe siyoma nasekhona ngoba enduneni solokumile bahlongota kumisa ikhotho lomfana mawuthandaza it's a keyboardist lo muntu makashaya keyboard bantu bagijima kungakahlatshelelwa bathongena bantu abamnkulunkulu wangipha baba makeyboardist baba worship bafana bonke banemanxebe dibhawu njokumbona thula so wathuthula wasimo bekasiwe konke i-operation isuka la inala mathumbu atsabuke maphakathi dokotela bekamanathi lokuthi angahle avuke ngathi mamuthatha ku-ambulance gijima naye athi mama sala thethelele kuko konke lengabe ngikhonile sengiyahamba sana uthi mfana wami awufi wena ungakafeseki thini yawo umilisi uNkulunkulu akamnike yona nyalo bayashaya nabo bashayela abanye bafundisi emabandleni bathi ngiyathi ukuthi one day basabolekiwe labafundisi laba basiko bokuhlala enzaweni eyiwani nabantu bekhosa phambe nami bonke onke emabandla la badzinga leso sinkwa emthandazweni wakho mbe uyasho manje nakaphuma la ngiyaloba bekathi umlandzini uthi mama uvuke nephupho ngabona tinja timbali manje tinja mama maphoyisa sebatshele bazalwane bamkhulekile ngoba ngiyayifa lento lapha akasafuni phila lempilo abazange baphile kahle bantwana lona wesibili lathuthulile nomnyapheli wathutshulwa la mayena wathutshulwa nga9 wethuhlala naye bekavalelisa ngagijima naye yongena theater akhuluma lese bamfusa bayawathi umoya wokufa nabantwana bayawathi umoya wokufa legacy lekini gijima nabo sisasiyabona manje ekufanele kuphazamiseke ekufuneni umlayeto
element ngisho isihlahla lemaqabunga aswangabuni lethi mbanze taso disemabele mani bantu abakho abayikufa. I declare and proclaim, my God, in the name of Jesus. Amen. Namunye webantwana bakho loyo felehlala. Jesus. Kubalulekile ke manje kuthi na uye emthandazweni wakho umtshele uNkulunkulu kuthi abantu bakho awufuni bafe ngani. Mtshele uNkulunkulu kuthi bantu bami angifuni bafe ngokuthuthula. Bantu bami bayamangala bona abantu ukuthi why labantu sishaye siphinzele bavume sithi bafile nyalo kwabonana bale bamdula icala lavula baphuma baphinze babisela kuye bathi nguye besakhe sibaba madutshulo yena. So ngoba namtshela uNkulunkulu ngathi Nkosi bantu bami abayikufa ngesibaba bayikufa ngemukwa bayikufa ngemasebe abayikufa ngetingodi emoto le sesanja kuthenga wasuka iveni yaqonza kiyo ngala engodini yashanga la ngakubo ngimthuma ebhedala uthatha lomnye umntwana uthola umsebenzi ebhedala umise ebhedala asangafiki uthatha but ngoba bayikhulekela nami ngamkhulekela walimala leveni ukwalo kwemoto othi ncane njani iveni ine imandla enkulu waphuka iveni le azange ucoke nzalo ngathatha ngihamba nje ngathenga lokugeza imoto ngawasha la kunalomsidi waleveni ngawasha wababambindle la ebhedlela mtshele uNkulunkulu ukuthi bantu abamnkosi abayikufa ngalokhu nalokhu kodwa bami bantu bami ngifuna nangabe ubakhumbule kanje nawe mtshele mfeeli uNkulunkulu uyakuhlonipha wena ngenxa yelegazi lenqoko lelikuwe okwenda. Amen. Imessage yami enjikalana lapha kumahubo wami wawufunza verse 2 kuya kuthi ngifuna uhlale kulesihlahla sihlahla but nokwenda ukuthi uhlale kulesihlahla funa number 1 kaphela emndenini wakho. Okay. Kaphela kufamily yakho kuqala. Labashadile umshado uyasetshenzela. Umshado uyadevelop umshado wakho ngema skills. Sama kuhlala uthenga amabhuku la kukhuluma ngehappy marriage. Develop make uthi develop uyalwelwa umshado naloyo funa ulwele uwakha. Labashadile babitelwe emsebenzini uprocess lekumele bayicenze babitelwe so funa timvo letikahle letaka umshado wakho ungatifuni timvo lekutotsi nosotitfolile dibhidlite umshado wakho funa always timvo letaka umshado wakho uthi uNkulunkulu lapha
bakhambo shong wasebhaleni uthi labo bantu laba lento labayendayo ngenxa yebunye labangiko batawuyenda lento esekhithweni tabo batoyenda le bathi wakavele uyabona yakhuphuka utawufika vele ngoba labantu anemoya bunye emshadweni wakho uvule masango eprosperity. Kumbula uthwele legacy emakhapus athwele ilegacy. So uma thwele le legacy kumele avikele ilegacy. Bunye buqala kubo bobabili bese nomthelela uwehlela kulabantu labakhona la. Mara abantu labaphefumulelo moya lethu elayikhaya. So noma ngabe niyabona ukuthi kunephithiphithi etingakanani qabangelani legacy yenu le uNkulunkulu anikete yona. Lenkosi isebenze emphakathini babone isibonelo lesihle emshadweni wakho. Awushadanga nje ngoba ujust njenge blong but ushadela ukuthi labanye bakophe something bakophe into enhle kuwe bakopha yini emshadweni wakho labantu lohleli phakathi kwabo na lo moya lo like unjani kulabantu labantu. Uma Sathane afuna ukudestroya ilegacy yomndeni nefamily yomndeni ufaka iconflict phakathi naloyo abone kwakhe nalo abone kwakhe bangahlangani ngembono bangahlangani ngenkulumo kungacommunicate xoxa kwangathi uxoxa naNkulunkulu ngezinto lekusuke dikhona naleti mnatsi naleti njalo. Xoxa nomyeni wakho xoxa ungabeki into kubeka into kuyi-acid wabeka into tathi nakufika lenye ukuthi namalela langa wenda nje lento leyo yakhasilonza empilweni yomuntu. Uma seyakhele lesilonza sihamba bese siba deep nasiba deep sesiyabola siba nempofu mase sinebovu sesiyanuka mila sofa sekukhuma ama divorce khona akusalungiseki iphunga seligcwele wonke umtimba kanti lapha lesilonza sisanja kulimala umkhonto usanja ungena sikhipha lomkhondo. That's why kwabasefesu 6 athi nifake sivikelo sesifuba sivikelo sesifuba sivimba nemicibisholo ejijelwa kuwe lokosa ilimate inhlitiyo ngoba sitha siyathi ukuthi imicibisholo yendlula ziyofika enhlitweni yaze yalimala inhlitiyo kutoba nzima uxolo. Uxolele myeni wakho funza uxolele. Uma ungamxoleli wena ulijele wena ufake lo myeni wakho ejele wakhiya wathatha ikhiya uya ukumkhulula nini kule jele lekini. Lebantu labalapha labangemawada bafake babanjwa lapha phakathi babafakile mabalele noma babagadile abanakuthula mara labantu babakhiyele la bese benyuka. Why bese banyuka kube babakhiyele labantu? That means noma ungamfaka ejele lakho nawe ngeke kube nawo.
Ujatshuliswa yini kungalali sokucabanga ngale sibosha lesilaweqa lapha nje. Ujatshuliswa yini? Ufake umyeni wakho. Umfake nje. Usiboshwa sakho. Wena uthi ngimlayi. Angeke ngize ngivuke ngikuxolele. Kanti bheka kumele ucabange ube ngimake lo hlakaniphi ucabange ukuthi emshadweni wakho sitha sawo asifuni emshadweni wakho kunelegacy yeligcobo lokukhosa iyosita labanye nalekukhosa labanye bakopele okuhle kuyo so lokuthi umfake ijele ungamxolele ulekelela lesitha udestroya ivision yaNkulunkulu nemndeni wakho. Kunebantu la labathola abantwana. Labantwana laba babathola bangahlala nebayeni bakho. Wamzonda lo muntu lo wakutholisa labantwana. Ngoba manje senguwe lo hlupheka. Nawumbuka uyamzonda. Nawumbuka uyamzonda. Khiphe ayitshele lapho. Uvimbe impumelelo yakho. Uvimbe iway forward yakho. Yena uyahamba lapha. Babanjwa phakathi ejele. Njengoba ngisho ukuthi ngisebenzile 16 years phakathi ejele. Lendlu le suka la yofika lapha. Kubo kunjengokusuka la uyofika eWitbank. Bayalihamba lelibanga bathi baya eWitbank. Asuke la ahambathi ngiye eWitbank. Inhliziyo isingiya eWitbank. Ajike lapha nje seCaroline. Ula phakathi ejele. Wena ulenga pha. Uthi ulethelana. Wena ulenga pha. Khulula lo muntu. Ukhululeke nawe. Ukhona kulala nawe. Ukhululeke netinto nawe. Kungabi khona kunye ekhaya kuvimba impumelelo yawo wonke umuntu lo anda ledakhi yale. Utawumangala nalo yababathe uthinza lokhu kungendeke. Nalo yabathi uthinza lokhu kungendeke. Hayi inzaba yinye umthakathi ngiloku ngabi nebunye. Akukho kunye la ekhaya. Mara naqala naba nebunye yonke impi yakhaya. Yakhaya. Ubobuka umuntu makaphixitela engcondweni yakhe. Ingcondo yaze yaqala yaphixitela. Uyathatha komishi lapha athi lolifaka ekhabetheni ngalofakotho. Yonke into la kayendako ayina sense. That's why Jesus athi makangena abafundi bakhe bakhathatekile bavala iminyango nemafastelo wangena khona lapho kuvalile. Before athi ukhuluma nayo wathi uthula ngakubekini. Kwaba khona ukuthula ebonyeni kukhona ukuthula. Bathi la kungekho bunye khona. Uthi uNkulunkulu labantu ukuze bakafinyelele lento labafuna kuyena awuthi sibahlukanisi sibahlakade bangevani nalo yakhuluma lenye lilimi nalo yakhuluma lenye lilimi ukuze stopeka lo msebenzi nempela wastopha umsebenzi. So usuyabona ingodi yokungabi khona yokungalungisa izinto mangabe lo munye unyathele lo munye bese ngihlala phansi ngilungise. Uvimba impumelelo yalekhaya. Uvimba idestiny yalekhaya. enenkulunkulu yokweba wena ngoba labantwana ngabe baphumelele bathi umoya nokuphefumulela ekhaya leyophefumulela ekhaya makhaphu ubangela abantwana ukuthi nabo bangaphumeleli. Ubitelwe kuba sihlahla lesithela njalo because you are a woman of good influence. Let's pray. So kolela uthatha isikhathi bona khona angeke ngingene kakhulu kuleyo nkonzo ngalelinye ilanga
manita ufuna hey nimbide lethi sitokhuluma sitofundzisa uthathe ibhotpen app utokhona kuyoyenza lento practical step by step ulandzele lama step ngobe kuniketa wona uxolela akunathi nje ngisengixolele nyana kune process kodwa number 1 ufuna wena kuqala utitshele uvume wonke uthi nyalo ngiyafuna kumxolela sibaba nyalo ufuna kumxolela sibaba utokhona kungena ke kulama step lotohamba ngawo haleluya bunye emshadweni unye ekhaya benda uhlale usihlahla lesithela njalo isihlala sihlala ngoba uhamba emthethweni kaNkulunkulu umunye is a 3 in 1 number 2 into letogwenda uhlale ugreen ngoba phela nyalo sesiyahlomisana sifuna kuhlala sigreen ngoba sandla sesethu kwethu sesihamba ngemagunya sandla sesethu kwethu akusasiko kwethu kulwa but kunema principle lesiniketwa family mshadweni family funa kube ne unit nobuye and then seliyabuya ebandleni nasekhaya futhi yathinza nasekhaya uGenesis lapha ngixolise lapha ngakho section le yokuqala kunala phambana semagama khona ya ngithi Joshua Gideon nangithi behlela emfuleni sengentela ukuthi sathane angakutshontsheli lokubalulekile lokutholile ngento emistake bayathi laba type uself-on uthi kuyenteka utype kodwa nasuthumela ithole ukuthi kunegama lebheke phansi lithi ingenele wena bothi ushaya so kanjalo ke ukhulethana amen ngesikhathi uNkulunkulu abeka Adam ensimini wamtshela wathi nasi isihlahla esiphakathi kwensimi ungasidli isihlahla sani sokwazi okuhle nokubi sokwathi lokuhle nokubi ungasidli wamyala ngamanye amagama isihlahla sabantu leso sithinzwa kuphela ngubani uNkulunkulu Adam angadla kutotonke isihlahla but kulesihlahla angasithinzi sithinzwa uNkulunkulu kuphela noma singathela asidliwa ngAdamu sidliwa uNkulunkulu kuphela amen haleluya info leyenda number 2 uhlala usihlahla lesihlahla the tithe okweshumi okweshumi Jesus lesihlahla sokuhlakanipha nisobe sibambene insimi yonke leletinye isihlahla tiyathela tendiwa ngase siphakathi kwensimi ngamanye amagama siphakathi kwensimi nje impandle taso tithungela lesiya nalesiya kuze sikwati kuthela Adamu adle ingoba imbanzi iqhumeke la kulele siphakathi lesimo sihlahla saJehova kweshumi sihlahla saJehova noma ngabe unetikwenete letingakanani kweshumi sihlahla saJehova umndeni wakho uqhumeke kulesihlahla lesiphakathi kwensimi umsebenzi wakho uqhumeke kulesihlahla lesiphakathi nesimo impilo yakho iqhumeke kulesihlahla lesiphakathi nesimo Jesus
lapha ekhaya nginebhuku lebhuku la ngaphandle libhalwe God's pocket lihlala lilapha ngihlala ngifake envelope le envelope ngibhale ukuthi God's property ihlala la phakathi kulebhuku mina ngifaka kweshumi kwami khona isenti nesenti imali lefike esandleni sami kweshumi kwayo ngicumsela lapha kule envelope ngithe Nkosi ngifake pocket la ngiyaxoxa naye nasenye pocket la ngithe Nkosi ngifake pocket la and uma kunganalutho lapha epocket ngiyamtshela ngithi ngihlale phansi ngivuka ngibukele epocket la akunalutho kanti wena njalo uyalamba ngiyaxoxa naye ngoba umbabe umngani ngiyaxoxa naye ithi wena ujabulela kuhlala ungana next esikhwameni sakho faka lesikhwameni sakho nangiza lapho kwakho ke uhlala unganalutho akusiza bayakho udova 1 2 3 gena something efonini so ufuna something pocket yakho uthembeka ke yayikhipha yafaka imtshele futhi kuncane lo lokufaka wena sithatha hlanje into lencane so ngiyamchallenge nesikhwama sakhe lalela angeke unikele udle lesihlanu lo nikela ngako utelwa ngilesihlahla angisilethi imbanze etale isihlahla samba siyumilisa lesinye isihlahla lapha ngule yesihlahla elesimilisa lesasihlahla le mali lokufanele unikele ngayo umali kumele iphume la kulesi italwe kulesihlahla when ubuka tikweni titako wena usukhona ukuthi ibhadala uma udla bukela kuthi kwenzakalani emva kuba bo Adam badlele isihlahla wabaqosha ensimini wena emsebenzini uhleli ngemusa kahle kahle bekufanele singasoqoshile umusa wakhe ukwanele umusa wakhe ukwanele kwanele umusa wakhe uma uNkulunkulu wena akuniketa into ulinzele kuthi fake isikomisa nana umzekezo lomfishane nasuka lapho sesiyothandaza sawenda lenkonzo ukuthandazela ngofuna uqale la lokuminister lomunye njoba ngishilo ukuthi udonsa lo seceleni kwakho idonsana khuluma izwi lokuphila emndenini wakhe bantwaneni bakhe ufamily yakhe wena khuluma izwi lokuphila kulothobe konzene naye athandaze kuNkulunkulu akhulume mafo kuphila emndenini wakho nabantwana bakho nasemyeni wakho haleluya siqala la lokuminister kunana umzekeliso lengicabanga ukuthi utokuvula amehlo kokuqala inakunja kweshumi akusiko kwanoma ubani kweshumi uNkulunkulu umphili incebo akuyi encekwini ngoba uNkulunkulu ngeke atotimela yena but uNkulunkulu wehle ngenceku wathoba
wena lokweshumi awuniki lencebo uthi ngalenye ilanga bese uyakubalela uthi ngiyakhipha kweshumi kwami mara ungithandazeli ngiyakhipha kweshumi kwami kodwa athi indoda iyabhenza tshona le no kweshumi kupressa ifaith yakho ukholwa ngento ongayibonanga ukholwa ukuthi seyendekile namandla efaith yakho kweshu ukhishwa unikedwe incebo kuthi incebo yendani ngabo awukhweshini kuNkulunkulu ukuthi wendele ngoba awukaniki yona unike uNkulunkulu yena umesikhundleni sakhe Tibusiso uNkulunkulu utehlisa ngencebo ebandleni kunalomzekeliso kunemuntu nobeka angawuthola umsebenzi awufuni umsebenzi kodwa angawuthola minyaka sewaze wathatha imanje hamba qela yiphi noma ngizuka noma ngibani bafake abantu bafake ngalenye ilanga kwafika indoda yahamba imoto enhle ibukeka irich le ndoda vele irich yandlula le ndoda yathi le ndoda yakhalisa le mali noma ngabe ngimali yemali ndoda le rich yathi ufuna wathi ngiphe nanoma ngabe yini noma udla noma yini sengifuna umsebenzi awuthola yathi le ndoda ungangiphi imali noma kudla ngiphe umsebenzi ngoba ngiyabona ukuthi urich ngiyokusebenzela manje ngiyokusebenzela lethi nami ukuthi ngikhone kodwa umndeni wami yathi le ndoda cha anginawo umsebenzi ene anginakunika nemali irich le ndoda yasethi lenginawo ndokunika bona yambuka le ukuthi vele uzokhipha something yathi le ndoda lalela naku lenginako ngalo ufuna wena ube partner yami mina nginemabhizinisi wena ufuna ube partner yami wathi lona mina ipartner anginalutho ngosini wathi ngikupha kona ngikupha ukuthi ube partner yami kuma business wathi ke yena akiba ipartner nawe ngoba ngakhiphi lutho mina maphela inyanga wena utawuthatha 90% mina ngithathe lo 5% angeke ngikusole kuloko ngoba ngabe ngitholile entweni lebe ngingana wathi lona cha le ndoda le rich wathi cha wathi ke okay utawuthatha 80% ngithole 20 wathi cha wathi lalela wena nakuphela inyanga utawuthatha 90% mina ngawuthatha 10% mina nginako konke wena unalutho wayishuthi ngithathe i90% kuwe kube wena unalutho mina nginemabhizinisi ngize angikhoni nokuthi ngwamanager wena ubeke as a manager kulama business wena uthatha 90% kimi phela ulethe lo 10% ngini wabuka ngamadoda kwathi kamusi uNkulunkulu uphendulile umkhuleko nimbela ke ngendoda yayine plus lenkulu le rice bekhipile plus bekhiphe rice lenhle enele lekhicitawo maroli athukala le business beyira wafika vele le ndoda ifukeniseni ngemandla ihamba yosebenza
Ifune kahle, yende kahle. Konke futhi uyoshayisa nzaba. Futhi uyoshayisa nzaba. Yenda kahle kakhulu. Wafika le ndoda leya le rishi yathi kule 30 days ngoba unanex ekhaya. Mina ngidakondla. Until uze ukhona ukuthola kuhona nakuphela inyanga. Ngiyawufaka igroza unakekele ngendeko. Badale nerent nangabucashini. Sekuthathi nakuphela inyanga ke so that ibhadalela ngoba beso nawe sokunayo imali. Yaphela inyanga. Nayiphela inyanga. Yahlala phansi yabuthi indoda. Nayibuza yathi, "Khipha longaka. Imali lengaka." Yavala umnyango. Yabala. Yathi mosuthi temnikete 10%. Mina ngithathe 90%. Why ngimnike 10%? Ngithathe 90%. Ukube bengivuka ngedwana mina. Ngiya emsebenzini. Bekangekho la. Ase oversee kuphi. Mina bengivuka ngedwana. Ngize ngishayise ebusuku. Senyano sokufuna nginike no 10%. Umtholelani no 10%. Kube bekukhandleka mina. Wathanda umningi. Angiki umningi. Wavala umnyango. Wakutha le mali wayibeka. Wasasathi usayibeka kweva qoqo. Emnyango. Wathi uyavula wathola lo master. Le ndoda lenjini. Athi hayi ndoda sengilanze 10% yami ngoba ngibona sola uyilethe. Wathi le ndoda yambuka. Isasifana mehlweni. Shaka lesibhalo. Wahamba ngakiya lesibhalo. Jesu. Wenda njalo wena. Ngilenvo leyendiwa nguwe. Uma ngabe uyikhiphi kweshumi, awuthembeki kweshumi, kwe-income yakho lengenayo. Noma usebenzi, but une-income lengenayo. Kweshumi akukhiswa abantu labasebenza kuphela. Kodwa imali lengena la esandleni sakho. Khiphi 10% yakho. Ufake lapha esikhwameni saJehova. Yiba ne-envelope. Lo yibeka uyibhala ngaphandle kuthi i-envelope yethi impahla kaNkulunkulu. Jesus. Nakungena umuntu lathenga ligwinya. Uyathi uthi kule gwinya imali 10% yakho. Nakushona langa uyathi uthi uvune emalini lapha emagwinyeni. Khipha immediately kuyofaka. Kunalabathi ingani imali yethu idonswa siva tsu nethi nayingena tsu say don't see lalela the 10% uyikhipha iseselapha phakathi ebhenki awuyikhiphi futhi sekudeductiwe uyikhipha kungakadiductwa tikwenedidamu awuyibalele ensaleleni Jesu salela ematino akho muye wokuqala lokhosa ukhiphe kuye kungikhathi uyoyisebenzisa uba nembuto lomunye mhlawumbe athi ngidamenda bewokuqala kanjani ngoba la bemabhenki basuke sebabethi kwenethe badonsini lalela uyathi wena uthi pay slip yakho bathi uhola malini ngaphandle kokudeduct usangadeduct le 10% uyikhipha khona lapho kuthi nakuta kuthi kusasa tithi 30 namhla nalishona kuthi inkosi ithi 10% yakho iyangena leholo kusasa ngiyakunika i10% yakho le mali lengikuthi angithi uyathi ukuthi ungakadonswa kule imali umnika ingakangeni uyathi uthi tongene ebusuku iyangena when uyamnika uyamtshela mtshele uNkulunkulu believer lokukhulunywa nguwe phuma enhlitweni yakho lokuphuma enhlitweni yakho kulandzela ama-practical lo wendako ngetandla takho kodwa into yokuqala
uhlola inhlitiyo uma nenhlitiyo yakho umtshele uthi yangene ebusuku 10% yakho manje ukuthi ifake epocketini lakho bayaqala laba dala wena uyisefile yaMlungu uyisefe ungakayi kwekhipha and then yona seyivikela nalethi game letidla imali tebantu emabhenki ngoba uyikhiphe umnike ufake epocketini laNkulunkulu ungakayikhiphi nabo bangeni lamaskemu abo angisinabo balinzele ukuthi ingene wena sowufake ekucala phaketheni yaNkulunkulu sekufikelekile mali kweshumi nangabe u100 una 100 rand kweshumi 10 rand nje ku100 rand laba wona impesheni bawola 2000 rand hayibo ingaka kanje bawola 2000 ulo 2000 rand kweshumi kwakho 200 bangavalelwa labanye imatabo timisaphele yakho ngeke amen bathi ngithole late mine ngizingiyaya ngangayithola yakho ngeke isihlahla esihlala sithela njalo esihlahla njalo esinabi setimbanze entazo emfuleni amen kweshumi uvimbela inudu lezimali yakho uyahola imali lenene kodwa mawuthi uyasebenzisa awuboni usebenzisele bomantindane abathumela abatokupha lakabo batola nzimali lakabo bangena lu uthi Jehova ngilovala lokudlako ngesibungu lesidlako ngidawufala kunga umuthembeka kweshumi umuntu longathembeki kweshumi uyanyaba bona labarobha imoto wenda lowo umsebenzi skebe lesirobha lesingoni phela umuntu lo anirobha umuntu ingoni abayendi robha banganathi baba bese AK47 urobha uNkulunkulu uthi niyamrobha abantu bami kumalaka bathi ngani ngakurobha njalo uNkulunkulu uthi ngokweshumi kwami nangeminikelo uyamuvusa ucangana ngokweshumi nangeminikelo that means iminikelo italwa ngokweshumi ingole tala ukuthi kungene iminikelo endlini kaJehova kweshumi uthembeka umzalwane amunye ngamunye kokweshumi ibandla liyobarisha umndeni wakho iyofikelela yakho imali ngeke imali iphume nje iphumele umntwana soyagula masinyane but uNkulunkulu wakho umntwana ngamphilisa nje usathandaza ngoba akafuni imali yakho iye kubodokotela Jesus ngamphilise nje usathandaza kudla kwakho khona kuqedza inyanga uyathenga inyanga kodwa ayipheli akusana kudla senkosi yoboleka ikweneta ukhona ukudiva akucunga isipinzi lethi kweneti lelethi kudlela ukuthi ungakhona ukukhipha kweshumi ungasipinzi kulenyanga qala kiyo lenyanga iphelile inyanga namhla thithi 7 sasa khishwa kweshumi kusasa nebempesheni baholile nabantu bani wonke umuntu uholile ingani ufuna kuba kunesihlahla sihlahla and when ufuna kungabi umuntu lo wende irobhari uNkulunkulu ufuna ukukhuleka uNkulunkulu awufremtenders wakho
aguqule tintfo mawukhuluma aguqule tintfo. Siyabonga Nkosi. Hey. Sonyana nawe mawukhule Nkosi la kumele uqale khona siyazama uthi Nkosi ngicela ungithethelele enikweshumi ufishanisa lukholo lwakho Jesu ukholo lwakho ngalenyela ngaNkulunkulu ngembulela indzaba lenze inetshani lobuhle lobuhlapi ngembulela timvu tiqale phansi kulendzaba tiyadla letiyo tirawundela lendzaba angitsina idla sokufuna ikhuphuke solo tibheke phansi solo tiyarawu funa utibone setilaphe solo tihamba tibheke phansi kodwa letimvu takhuphuka tasina kufika la kashaya nawonye solo tibuyele endleleni yinye indlela ayenyuki awukhuli spiritually awukhuli spiritually ngoba kushumu expressa inakunja ifaith yakho labanye bathi indodana yasemandulo yaseBhayibhelini lenzala kusho lalela inzalo yaAbraham nangabe kusho ukuthi indodana yakuzala inqamule lapha ekutheni inzalo yaAbraham Abraham waseBhayibhelini wakhipha kusho enakusiwo umthetho labanye bathi siphumile emthethweni sihamba ngokukholwa kweshumi akusiwo umthetho kodwa kuyisivumelwano esenziwa ngubabe wethu Abraham ilegacy yakhe yefaith ubabe wokukholwa Abraham sihambe endleleni ya Jesus. Siyabonga Nkosi. Dende awumthengi futhi uNkulunkulu mawukhipha kusho. Awutwist isandla sakho. You honor him. Uyamhlonipha. Le ndoda bekufanele imninge lo 10%. You honor the business lengaka. Wathi nasuka lapho bathi uyabona ndoda hlulekile wabuya ngokusazi wasilalela umpheleke la eplazini ndawulanza umuntu lotokwathi ukuthi asebenze akhiphe le 10% wena saluphuma phela hamba nayo yona lelo ithethe ngisathi hamba nayo baphuma kuphela. My God. Awukakhoshwa nje wena ngoba lenjula yale message yokweshumbonga yathi uNkulunkulu uyababeketelela abantu ungadini kwabo kodwa manje njengoba sowuyadi uyakususa lokubeketelela kulento losowuyadi so ubuke wena uthi uthatha dibit yathi but ungakhohlwa yena he is willing to work ukusebenzela Jesus. utimisele uqhilida amathwala la ke maphambi kwakho uthi tebheka ngihamba phambi kwakho manje ngimle ndawo uqhilida kodwa ngibeke ethi wesandla sakho utimisele uqhilidela nanoma ngabe yini lemaphambi kwakho sitakuthanda sitaphakama simele inyawo bese ngiyathandaza mina nikele bandla phambi kwaNkulunkulu ukuthi Nkosi nayindzaba yakhe lebandla litimisele kuba sihlahla esitawuhlala sihlala sithela njalo into yayo mayingaqini into yakho mayingaqini awungeyeni belikhulu inhlitiyo yakho ngoba sesikhathi saJehova
sokusebenza. Utsijikalanga ngithi Nkosi nalesi sicelo wehlile Nkosi ejikalanga kutobheka kweswela lokukhona kumuntu lombekile ensimini baba lobombeke kiyo nali bandla lakho simakathe ukhulumile babele message ngoba Nkosi ufisa kulisida wehla Nkosi wehlela ensimini yase-Edeni kuyohlola Adamu ngoba Nkosi ufisa kuyomsida ebuthimeni lahlangabezene nabo usuku lonke ahlele ensimini nali bandla lakho uNkulunkulu wami ngiyaliletha kuwe usukhulumile Nkosi ngebunye baba wethu longcwele emindenini ebandleni emphakathini uNkulunkulu wethu longcwele enhlitweni yemuntu ngamunye namunye kukhona kube khona kunye yena nenhlitiyo yakhe kube nokuvumelana baba wethu longcwele ngiyakhuleka egameni lenkosi yethu Jesu mawungavumi usumlayeto wakho ubiyele emuva ungenda umsebenzi kuloyo naloyo uNkulunkulu wethu longcwele mawungavumi isitha sishabalalisa imessage yakho kuloyo naloyo kolavula inhlitiyo yalona loyo uvalele babele amazwi akho uvalele babele message yakho empilweni yalona loyo ube ngilona loyo ayosindla ngayo sathi sayilona loyo sinyathelo sokwenda ukuze inkonzo ipheleliswe yokuba sihlale sihlala lekufanele sithele njalo dithelo taso singaphuzi siyabonga ke Nkosi enjikalanga nakulesikhathi Nkosi yami sisangena kule nkonzo yokulekelana ngiyakhuleka Nkosi yehla uNkulunkulu wami ube kanye nathi moyigcwele phindze usebenze kanye nathi egameni likaJesu. Ngiyacela ke manje bazalwane ukuthi lona loyo akabe nemuntu nalona loyo akabe nomuntu kweshela nje niba lapha lo2 nalona loyo nalo uba nemuntu ngicela nje sikhuleke kumkhuleko lofana nabo loyo naloyo lombambile khuleka umkhuleko lofana nabo ngamanye amagama angisinyano sisebandleni senda umkhuleko wesivumelwano lithi livule Nkosi uma lababili noma labathathu bevumelana ngendvo yini mina babe ngitawuyela so singena sivumelwaneni lakathithe uNkulunkulu angeke sibreak utasenda thandaza usho lamazwi kulolo munye ube ukwathi ukuthi uthithe uNkulunkulu lento lemishongo kulo utoyenda nalona athi uthithe uNkulunkulu lento lemishongo kulo utoyenda khulekela umndeni walomuntu lombambile iprotection yalomndeni uthi ukhulekele ukuthi asikho